Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti umuna aserye tayo ita alawas, anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hoy, ampong, napanan ni Viola. Aping awan dito'y balay, ket awan matsarak na iji munisipyo ita. Ay ket napan nakidate Ta sino kumaday ta abaraw amang i-date kan ko, ana? Jak amaw. Ha? Jak lakit di itulok ani Alfred nga anak ti kabusor ka. Anya, ay unay kakit din ay Marta. Kasta man na ti ibagbagam. Anya ko mati mabalin mo, no ni Alfred ti kayat di anak mo. Kinasaritak idin ni Viola. Ano makinubyaw saan ani Alfred? Tadyak kayat dayjay aparaken ko na. Ha? Agpiang-piang lakit di ti langit kendaga. Ay, unay kan Marta. Nagalas matan ti panagsarsaritam. Akaslasaan ka bakit? Handa ka dinakam mo. Adda nakam kaw! Dayjay akabusor kaw, tiawan nakam na. Iso nga inton sumangpat ni Viola. Panot putak no asino ti kinadate na. Nay, si kamo day ta sumungad, Mari Sofeng. Ay, huwan, Mari Goreng. Umayak man gumatang itilako ni Mando a karnit man ang tagadubo ak. Ay, naimbag man tada kwartam. Inikanak ni Alfred iti kwartak Marey. Isa gumatangak iti sidaan May. Ay, Marey, mano ka diti masusweldo ni Alfred iti van na nga iman maneho na. Jak amo Marey, tadyak mo't damdamagan. Ay, amom kaday. Ibagbagan ni Marta, at driver laeng di anak mo. Kat, anya ko mano driver laeng. Nadalos mo't at trabaho day taa. Mas daawak Gap-gapu mo't laeng ni Marta ditoy. Imay gimatang iti karnet baboy. Kat, anya ko mano imay. Amom kaday, Maray. Kasla kayat na ti agpasikat. Agasam, tadwa a kilo a karnet baboy ti ginatang na dito istor ni Mandaw. Ay, pasikat mo ta talaga day di abakot. Kunam lang baknang. Gimatang pa'y ititinapay anangina Kentay palaman anangina. Nagadun sakit diti kwartana. Ay na Mari Goreng, kung kunanala ang ado ti kwartana, ngam inut-utang naladay jay, takayat na ti agpasikat. Wan Maray, anya kumangay mo ti kwartana, pangalaan na ngay kuma. Ay, sabagay anya. Sige, tagumatang itilako ni Mandaw, akar ni ti manok. Wan, sige laan. Hoy, Nana Guring, itay ka palaing dita sa hangot, istor ko Kahit, maan ano? Anya ayat ti araramidam dito ay. Makitugtugawak lang dito isangot ti istor mo Ay, nanana, agawid kakit din. Ah. Amang ano anyala di tamanan ti iwaras mo nga istorya. Kat may ramanak manan. Anya kumangay ti iwaras ko nga istorya. Agawid kakit di, taing kaagdalos ijay balayo. Saan aday taagtugtugaw dito istor ko ti araramidam. Di nakman papanawan. Ay na, am-amu ka, Nana Guring. Napaglan ka, chismosa. Ay, unay kalakit din. Ay, Amando. Agawid akto ka di intun madamdama. Di nakman awagan iti Mando, takagurak day ta anagan. Manda ko nam kanyak. Oho! Adula amin nga amam Mandaw. Apay asok katam tipod-pod no anagan mo. Iti saan mo mat anagan. Hay! Makauma ka akapatpatang nana. Agawid kakit din. Taing kaagdigos tapno na bang luka. Di ka agistampay dito istor ko. Agyaman ako, Nay. Tapinat gam ti awis ko amanganta dito'y restaurant, Viola. Una, awan mat dakas na. Maantalaan mat.
Naimbag man, tanalagip na ka inawis. Ken, kailiw ka na kasarita. Apay ang mailiw ka, kat agkaaruba tamat. Ay, ngamin. Aggin-ginura dananang mo kan nanang ko. Kat saan akayat ni nanang ko, ang makisarsarita kami kada kayo a pamilya. Ay, wan nga ron. As tamat ni nanang ko. Paritan nag-amakipulapol kada kayo a pamilya. Alaki din. Mangandan. Takalpasan na. Intaman pa'y agpag na ijay parke. Ah, sige. Sikat yung makaamon. Sapay ko maa. Ta saan ka mataktak? Saan? Awan mo trabaho ita, ta Sabado. Ah, alang rod. Mangantan. Tamapan ta ijay parke. Naimbang nga oras yun na Marta. Adda ka di tigayam ko? Awi sa kumatain kami iti karayan. Agpipiknik kami kumaijay. Kadwami dagiti gagayam mi. Ay, saan pa'y asim mangpait? Nagsapa ka no arimwar. Diyak na siputan ti irurwar na. Ah, kastagayam, nana. Ah, sige nga rod, nana. Ay, dayjay a Viola. Nalipatan ng ada piknik mi itang agagayam. Ay aguray kalita. Adda ka di amaw nga agar-aram kin ni Viola. Ibagam kanyak no asinaw. Ha? Kwa, nana? Ni ka di Alfred nga anak ni Bakit Sofeng? Ha? Jak amo, nana. Awan mat nasasao kanyak ni Viola. Ngamno ni Alfred man bilang. Dakos ka di? Ay saus pakpakawan. Uray awan manugang ko. No ni Alfred pailaang ti makatuluyan ni Viola nga anak ko. Anya? Nagsingpat mat ni Alfred Adapay na talagad at trabaho na. Ta iso mismo ti mangiman maneho iti van na para pasahero. Aha, uray man. Jak kayat da di alalakay. Kagurak launay. Imala iti inana nga awan manaknakam na. Anya? Iso nga idanon mo dayta kin ni Alfred. Adi nagamden nga armen ti anak ko. Tajak pulos ipalubaw. Viola, kaano ka diya sungbatan nak? Alfred, Sungbatan na kuman nusumbatan ka, kat maaman ni nanang ko akaayan-ayat ka, ang mga nugumura kanya. Kasta akmat. Numaamuan ni nanang ko akayan ayat ka. Sigurado agumura kanyak. Iso asaan anasayat asumbatan ka. Ang mga noad-ad nga ginura da nanang ko kan nanang mo. Wan, ngam adda karbangan ta nga agayata. Saan nga isuda ti masaknan? No di kat data adwa. Alfred, Saan nga isuda ti masaknan ditoy? Viola, no di kat data. ay ayatan kamat Alfred. Day tala ang talikliklikak ti gulo. Awan ti maparnoy agulo no agayan ayat ta. Addamot la ka data dayta, Viola. Alfred, Addaan ta iti bukod anakam. Amutan tinasayaat kandakas. sa bagay, husto ka. No kasta, sungbatan na ka din? Sige, sungbatan kan Alfred. Ngam no mabalin, ilimod ta pay laang ti ayan-ayat ta. Liklikan ta ti panagpungtot dagitiin na ta kadata. Wan, kasta ti aramidan ta. Ket agyaman akta sinungbatan na ka. Simple akla nga tao. Ngam, napudno akan ka, Viola. Saan kan to asaktan? Ipateg, kan ayatan ka, Viola. Ipatag kan ayatan kamat, Alfred. Sa dino ka diti na panam, tanarabyan ka. Saan ka mo't nagbiyahe? Tawan biyahim ita. At dala importante anapanak, nanang. Alfred, adda ka di panggap mo ang mangaram ka ni Viola. Ha? Apa na damag mo dayta, nanang? Gapo, tadyak kayat ni Marta nga abalayan. Anya? Kasanon, no da kami gayam tinaikarikan ni Viola. Ay, sana mabalin anak ko. Diyak kayat ni Marta nga abalayan. Nagalas, ti ugali na. Apay ka di akasta kayo ngamin adwa ka ni Nana Marta.
Anya kadila unay ti pagginginuraan nyo. Basta, diyak kayat ni Marta nga agbalin nga abalayan. Mangkita kalaangan iti sa baling nga armam. Saan, ani Viola? Uray pa'y baliktadem ti lubong. No talaga ada kami kan ni Viola tinaikari iti tunggal maysa. Awan mabalin nyo, nanang. Saan kumaanatang ti ulom, Alfred? Uy-uyawon na kadayjay a Marta. Ibagbaga na a driver laang ti trabaho. Nanang, No ti anak na ti makatuluyam. Uy-uyawon na kantaw tungpal biyag mo. Anya ti ibagamlita, tayo nayabanak di ti paraangan nyo. Awan mo't kit di tinapadag. Amok mon nga awan papanam ita. Iso nga in text ka nga umay dito ayan ko, tagsarsarita ta Kan, para manan ka iti linuto ka merienda. Aday tatikan ka nun, ramanam. Nasum ka talagang agluto iti merienda. Uy, da kayo ka din ka ni Alfred? Ibagaman di pudno? Wen, da kamin, ngam ilimod mi paylaang. Uy, amom, awan makuna ka ni Alfred. Nakasingsingpat. Day tamot tinagusto kan kuana. Iso asinong bata kon. Agbagay kayo. Ngam ti parikot. Saan nga agkinaawatan dagiti inayo? Wen nga rod. Ay, no apay akastada Ala barang dumtang to ti gundaway nga agkapyada. Sapay ko mata kasta. Maapektaran ti ayan ayat yo ni Alfred. No saan ama ornos ti panaglangan dagiti inayo. Ay, darasan ta ti magna. Tanay, labsan ta day ta paraangan da Marta. Ay, apay, aya. Kat lumabas talaang, bay. Diyak nga rod kayat amakita ti rupa day di Marta. Ay, agbakwara, no kasta makita ti rupa na. Aya. Ay, unay daytan. Talaga akaguram ni Marta. Ay, kagura ka talaga, Maray. Aday, lumabas tan din ang paraangan da. Isumot dyan nakatakdar iti asinag ti maseta. Ay, hindi mo talyawon un. Darasan takit day. Ay, tumok no sa di Amerika ti gurak kenkwana. Anya, sa jay Amerika. Wan, kas jay katidog ti gurak kenkwana. Diyak kaya't amakita ti rupa na. Tatalagang agbakwara. Nay. Anya ti ban ni kesam dito'y paraangan, Marta. Sa kasla adda kasurun mau. Dayjay man asupeng, limabas dakin ni Goreng. Kat pulos asaan ati malyaw ni Supeng. Ket? Nagkuyog dagiti dua. Papananda nga ta. Nagpalaod dama. Amangan numapanda ki birthday. Kasangay ni bakat kikay kait. Anya, nay, apay ngay adinak inimbitaran ni Kikay. Amo namot nga may na, adi kay agkin naawatan kan ni Sofeng. Rumbang asyak ti inimbita ni Kikay. Gapot agayim kami. Payman, mapanak man ijay balay da. Anya ti aramidam ijay. Inak maki-birthday Ay, saan nakamat nga inimbita? Ngam apay amapan ka. Di ka kadi agbain? Anya nga iti pagbainak. Gayim ko ni bakat Kikay. Iso nga awan ti rumbang apagbaina. Day, ang damat ni Marta. Suday jay kasarsarita ni Kikay. Ay, noamok ang anaimbita ni Marta. Uray sanak la kuman nga imay. Kahit saan mon atal-talyawin agawid ak sa laangan. Ay, uwan, agawid ako. Mariguray. Saan? Manganta pa'y sakbay nga agawid ta. Ay, nagiimas dagiti si daon ngayon sa Canada. Ada pa'y cake kan ice cream. Inaklang gumatangan iti ice cream kan cake akanak. Sige, umuna ako mariguray. Ay, saan supain? Manganta pa'y sakbay nga agawid ta. Ay, unay kalakit din. Aya, saan mo nga italtalak ni Marta? Tapno saan ang madadaal ti aldaw mo?
Kasangay mo gayam, Kikay. Ngam dinak man la inimbita. Tanimot sufeng tinimbitam. Sa anak ang nagimbita. Ta saan mo't anaskan nga agimbitaak. Tano kasta nga da okasyon dito'y lugar tayo. Adulat tati umay makipangan nga oray sa andaan na imbita. Ha? Kat nasaya atay may ka. Kat sige Intay mga nanta nakasagana mo't tandagiti makan. Papanawam ni Sufeng, tapno makapanganak, Kikay. Ha? Agayam ta, saan ka day? Uy, No kasta, papanawam ni Sufeng. Saan ko ngamin ama enjoy ti mangan no adda dito'y day di atao. anya. Papanawam day di atao, Kikay. Iti kasta, naragragsak day ti akasangay mo. Anya ti aramidan ni Nana Kikay, itinasao ni Nana Marta ken kuana. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agin ginura da Nana Marta ken Nana Sufing, ket awan ti agpakumbaba kadakwada. Gapu iti dayta, inlimod da Viola ken Alfred ti ayan ayat da, taamangan no ad-adda nga agginura dagiti innada. Iti maysa nga aldaw, di maray da Nana Guring ken Nana Sufing iti kasangay ni Nana Kikay. Ket napanmat ni Nana Marta, ket dita, kinid daw na ken ni Nana Kikay, apapanawon na ni Nana Sufing. Ita gagayam, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kat dasaya atain may ka. Kat sige intay mga nanta nakasagana mo tandagiti makan. Papanawam ni Sufeng, tapno makapanganak, Kikay. Ha? Agayam ta, saan ka day? Uwan. No kasta, papanawam ni Sufeng. Saan ko ngamin ama enjoy ti mangan? No adda dito'y day di atao. Anya. Papanawam day di atao, Kikay. Iti kasta, naragragsak day to akasangay mo. Ay, jak maaramid dayta, Marta. No kasta, siyak lang arudan ti pumanaw. Sige, inakong. Ay, saan Mabiit laeng, di ka pumanaw. Mangan ka pa'y Ken anya kumano adda ni Sofing. Mangan ka latta Papanawam nga rod ni Sufeng. Tadyak kayat amakit kita ti rupa na. Awan basol ni Sofing kanyak. Iso ajak mabalin nga aramiden ti imbagam. No agin-ginura kayo man, saan dak nga iraman? Ay kwa. Adda kayo ditoy, tapno makipagragsak kanyak ita akasangay ko. Saan kat atapno papanawag ti asino man kada kayo? Ay sige. Siyak laangan ti pumanaw. Happy birthday laangan kan ka, Kikay. Ay, pimanaw mo't ni Marta. Kalpasan ang nagsarita na kan ni Kikay. Napanan na ngay. Nagawid nga Umay kayon, Sofing, Guring. Antay mga nun. Ay, Kikay. Apay-apimanaw ni Marta. Ay, jak amukin ko na. Alakit din. Umay kayon ta sumango tayon ijilamisaan. Mangan tayon, nakasaga na amin ang amakan. Awan, Kikay.
Ay, happy birthday kan ka. Agyamanak, Sophie. Sa anak nga graraman, makaramanak iti naimas ataraon. Sa anak nga agtatakon iti sagana ni Kikay. Asino ayat ikapong tutyo nanang? Dayjay abakit Kikay pinabainan nak ijay kasangay na. Mas pinaburan na ni Sufeng. Anya? Anya ka di tinapasamak nanang. Wala, agpailit Viola. Mapantagumatang iti agkakaimas amasida. Ice cream ken cake. Agluto ta iti salad ken agaramid ta iti fruit salad. Ha? Agluto ta iti agkakaimas ataraon. Tagayab ta iti umay mangan. Pakita akman dagijay ababakot. Ay, unay kayon aya nanang. Asino ka di manan ayat ikagurayo? Dayjay abakot Kikay. Mas pinaburan na ni Sufeng. Kunak apapanawan na ni Sufeng ije birthday na. Ngam di na inaramain. Kat, nasayaat ka di day taasing-asing yo ka ni Nana Kikay, nanang. Amuyo no apay asan na atinungpal? Ngamin, saan anain kalintegan? Timpagpagapuna ko maiti panagkayim Uray pa'y agpagayam kayo, ta saan nga rod anasaya at tiinsingasing mo kankwana. No inaramid na dayta, di mabainan ni Nana Sufeng? Kasta ti kayak ko ama pasamak. Ama bainan dayjay abakbakatan. Anya ka di talaga tipuon kan gapuna akaguram ni Nana Sufeng, nanang. Gapo tayak magustuhan ti aramid na. Ha? Pasikat abakal. Idi pa'y laakasta, agginginura kayo. Di kay pa'y agkapya, tapno natalina ay ti panunot yo. Ay, iso ti umay makikapya kanya. Saan asyak ti mapan makikapya kan kwa na? No bilang ta iso ti umay makikapya kada kayo. Awan to ka din ti parikot. Saan kayon to ka din nga agginginura? Basta iso ti umay makikapya kanya. Takayat asawan day ta. Isaw ti adabidot na. Agkapya kayon kanina na Sufeng. Tapno natalina ay ti panunot yo, nanang. Nanang, numabalin ko ma. Ingkay makikapyakan ni Nana Marta. Iti kasta, sumaya at ti panaglangan nyo. Apay, idaan niya agapaw nga inak makikapyakan kwa na. Tapno sumaya at ti panaglangan nyo Ha! No kayat na, iso amismaw tiyo may makikapyakan niyak. Da kayo latan ti mapankan kwa na, nanang. Tapno malpasan ti ginura yo. Ay, saan asyak tiyang pakumbabakan kwa na? Isaw tiyang pakumbabakan niyak. Agkapya kayo kuman adwa, nanang. Aguray ka man. Apay ka di nga ipilit mo nga agkapya kamay. Nanang, Gusto kan samot ngamin ka ni Viola nga anak na. no ibagak akasta. Anya ti makunayo. Ay, pakpakawan! Agarom ka iti sa balay. Diyak kayak nga abalayan ni Marta Alastog. Kasanon, no ni Viola ti kayat ko. Nagado di ta ababalasang. Basta saan nga isaw. Kasanon, no talagaan ni Viola ti kayat ko. Ha! Uray lipatan naklaangan nga inam. No isaw ti masawam. Anya? Oy, Viola, puminpintas kamet. Nagpintas na atidog a buok mo. Bagay mo launay. Agyaman nak manda. Kaskan ka, napintas ka latta. Thank you. Gapo iti day nga imbagam. Ilibre ka iti merienda. Agyaman nak. Wan gayam. Nakita kayo ka ni Alfred iti na minsan Nakita kayo ijay ili. Ha? Akwa. Naira nala siguro ang nagkuyog kami. Oy, saan ka niya aglibak? Amok da kayon. Ay! Ay! Agbagay kayo adwa. Ay, O? Nagatiddugan day taahay. inlimod mi kadagitin naganak kada kami. Nga agayan ayat kami, manda. Sa bagay, agin ginura dagiti inayo. Day tangarod tiga puna, adi mi kayat amaamuan dati ayan ayat mi ka ni Alfred. Kat anya nga rod ti aramidan nyo? Ilimod mi pay laang ati ayan ayat mi ka ni Alfred.
Ala, makaammo kayo adwa. Ala, mabiit laeng, tailibre ka iti merienda, Viola. Sige, katagyaman na ka. Kalpasan na. Lakwan nak to itinabanglo a sabon kan shampoo. Ariglado, Viola. Ninano sa pinday masabat ko. Pagtimkak man. Ah, naimbag nga orasyon, Nana Suping. Napintas kayo ita. Ay, talaga mo't napintasak. Saan nakakas itiinam alaad? Sa dino ka di tinagapuan nyo, Nana. Anya ko ba ti bibiyang mauno sa dino tinagapwak? Ay, gayam. Kaya't kalaeng apalagipan, Viola. Anya day ta, Nana? Diyak kaya't ngagpaaram ka ni Alfred nga anak ko. Ngamen, diyak kaya't tiinam nga agbalin nga abalayan ko. Sa anak nga agtatakon iti abalayan akas kenkwana. Nana? Sige, indakaon. Katlaglag ipong timbagak. Di mo liplipatan! Win Marta, kasta ti kuna ni Sufeng. Saan nakaakayat nga abalayan? Iso nga ibagam iti anak mo. Adi nagamdan ti agpaaram kan ni Alfred nga anak na. Ay, agraraman mo't na di Sufeng. Jak mo't pagtatakkunan nga abalayan. Saan ama ikaray nga agbalin nga abalayan kaw? Ha? Pagan anok mo't ngay? Pues, detam. Driver lang ti anak na. Idento ta siya. Kat may sa nga empleyado ni Viola iti munisipyo. Ay, kasanon ngay. No da kayo gayam tinaikari nga agabalayan. Ay, pakpakawan! Saan to ama pasamak ti kasta, goreng? Saan ama ikari ti anak na iti anak kaw? Nagpintas launa iti anak kaw? Kastaya. Di oray idanon mo day taken ko na. Tatalaga kasta ka ba? Day talagi dandanong ti amaw. Sige, idanon mo amin kan ko na dagiti imbagak. Anya ko ma! Marta, bakit? Da kayo kan ni Sufeng, ti pagsasaritaan dagiti kakaaruba. Kahit anya ko ma? Saan ka kadi amabain? Bakit? Awan maday nga ramid kaw ampaw. Kananya ko makanyak. Napuskol ka di at talaga ti rupa, am. Oray, tawan dakas nga aramida. Bay amla ida nga agsasarita. Takas tamot at talaga ti paglaingan dagiti kakaaruba. Timang sarsarita iti kaaruba da. Ngem nasaysayaat no agkapya kayon kan ni Sufeng. Tawan mati amok arumbeng apag ginuraan niyaw. Ay makarengreng kan ampaw. Sumardeng kan. Tamangan no iraman ka agurahal. Marisopeng, saan ka no amay ka rin ni Alfred nga anak mo kan ni Viola, nga anak ni Marta? Ha, asinaw tinag ko na iti dayta. Ni Marta, amismaw. Kunana nga uray idanon ko ken ka dagit imbagbagana. Oh, di indanon ko. Anya. Ha, nagalasan ti pa nagsasauna. Kunamlan asino mo di anak na. Driver la ka no di anak mo. Idinto tamay sa nga empleyado ijay munisipyo di anak na. Oray, driver lang ni Alfred, tado mo ti kwarta nga itid na kanyak. Ay, ibagam kan kwa na, ajak mo't kayat di anak na, para iti anak ko, marigureng. Ha! Nagtaor di anak ko, ni Viola kat imala iti inana alaan. Ay, nagpintas to pa'y ni Viola. Ay, naglaad di pa nagkita, kakasmot lang iti inana, maray. Iso nga idanon mo kan kwa na dayta. Jack, pagtatakkunan ida pamilya. Jack, pagtatakkunan ni Viola akas manugang. Ha! Nagado di tati mas maikaring agbalin a manugang ko. Saan ani Viola? Bay amaray, kaidanon ko na'y kakan ko, ana. Wen, Marta, kastati ko na ni Sufeng. Ado kano dita tinagpipintas amabalasan. Amabalain a pagpilyan ni Alfred nga Arman. Ha?
Aglastugan day taasufeng. Saan na kanaw? Apagkatakkunan amanugang jay anak mo, apadam alaad. Na! Kat no iso tilaan. Isudang agi na tilaan. Oy, na kayo adwa. Ah, Ay, awan at talaga ti limpyo ti utak na kada kayo. Ay naampaw nga daywan na kami kindigurain. Di ka makibiyang iti saritaan dagiti adanakam na. Anya, Ingkakat agbalseg iti pagtungo. Di ka makibiyang iti saritaan me. si kaguren. ah, Day talagi dandanon ti sarita ti amaw ma. Ala, agawid kan. Kan mabalin ka day. Saan kan nga agidanon iti uray anya asarita kan ni Marta. ha. Ad-adan ti ginura da kan ni Sofeng no kasta. Imbaga damot nga idanon ko. Di idanon ko. Ay, alakid din. Pumanaw ka ang gureng. Awan maitulong mo, iti parikot da Marta kan Sofeng. Di kan makibiyang kadakwada. Tatang, kayat ko ti agabang iti pagnaadan. Iti asidag jay munisipyo a pagpapaayak. Apay, Mabanugak a kanayon, gaputa agin nawidak. Iso nga agabang aklaangan iti asidag ti munisipyo. Adan nakitak iti apagabangak. ala adakan kadayta anak ko. Kan maysa, nauma akon iti sa usao dagiti tattao. Dananang kan nana Sofing ti linaon ti bibigda. Ay, wan nga raw anak ko. Kan agraman da kami kan ni Alfred. Mairamanan. Kaguranak ni Nana Sofing. Kat kaguramot ni nanang ni Alfred. Ay, jakman amaw kadagi jay ababaket. Kan maysa, kayat ko ti umadayo ditoy. Gaputa mabain akon kadagiti kakaaruba, tatang. Saan da ka malapdan nanang? Inakagabang ija si dagti munisipyo. Nadalo sa akon ti kwarto a pagyanak ijay. Sana mabalain. Jak kayat nga agabang ka. Anya ti amaw, numapan na kaarman ijay ni Alfred. Anya? Saan ka apalubusan? Kayat yuman wen no saan? Agabang ak ija si dagti munisipyo. Saan dak apakibyangan iti dayta abanag nanang. Gaputa amok ti pagsaya atak. Nalalaing kan ngam siyak nga inaam. Ay, sige nanang, inakon. Saan dak amalapdan iti kayat ko? Tulungan kan amang isimpa kadagiti gamit mo, Biola. Agyaman ak Alfred. Inton bigat pailaan ti biyahek. Isu ama tulungan kay ta. Ay, jak ko makayat ti agyan ditoy. Ngam na uma akon amakangkangag iti chismis, maipapan ka dananang ko kan nanang mo. Nga uray datak at mairamraman pa yan. Wan nga rod. Ngam, anya nga ta no agasawatan. Anya? Agkalay satan, Viola. Total, awan mat parikot iti ayan ayat ta. Ay ayatan tamat titunggal maysa. Ha? Adamot ten panggedam. Kan uray siya ka. Awan mat parikot iti panagdrive ko. Takukwaktiban nga iman manehok. Adamot basit urnong ko. Uray siya. Adamot basit urnong kon, Alfred. Agkalay satan. Kasanunusan nga umanugot dagiti innata. Amumat nga ginginura da. Basta agkalay satan. Kat awan ti makalapad iti dayta. Awan nga ta ti makalapad iti panagkalay sa da Alfred kan Viola. Gagayam, di uliwayan adenggen tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Ti Masakbayan. Ti napalabas. Binagbagaan ni Tata Ampong ni Nana Marta nga asawa na. Asaan ang nasaya at ti aramid da kan ni Nana Sufing nga agingin mura. Ngam saan lata adumngag ni Nana Marta iti pamagbaga ti asawa na. Iti may sangal daw. Nagpakada ni Viola iti amana nga agabang laangan daytoy iti asidag ti pagtrab-trabahuan na. Gaputan na uman ang makangkangag iti sarita maipapan iti inana. Insingasing mat ni Alfred nga agkalaysadan kan ni Viola. Ngam nasao ti balasang nga amangan no lapad dagiti innada. Ita gagayam, denggan ti may katlo a serye tayo ita alawas a napauluan. Talinaay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agkalaysatan, Viola. Total, awan mo't parikot iti ayan ayat ta. Ay ayatan tamat ti tunggal maysa. Ha? At damot ang panggedam. Kan oray siyak. Awan mo't parikot iti panagdrive ko. Tako ko aktiban nga iman manehok. At damot basit urnong ko. Uray siyak. Adamat basit urnong kon, Alfred. Agkalaysatan. Ngam kasanunusan nga umanugot dagiti innata. Amumot nga ginginura da. Basta agkalaysatan. Kat awan ti makalapad iti dayta. O sige. No dayta ti pangadeng mo. Umanugotak, Alfred. Sige. Asikaswan ta nga rod ti kalaysata. Amom ka di na naguring. Awanan dito'y barangay tayo ni Viola. Napanggayam nagabang iji asidag ti trabaho na. Aya! Kasanumat nga min, marengrengan ang makangkangag iti chismis. Nga ura isuda ka ni Alfred, kat nairamanan. Ay, ti kunamkit day. Kaya't ni Viola ti agabang. Tapno nawayan ni Alfred amang sarong karken ko, ana. Kat anya kumano kasta, kinapudno na kat agbagay damat, nagpintas ni Viola, kat nagtaarmat ni Alfred. Ah, kayat mo ka di asawain, nga gayan ayat dan. When mat, ay, anya di sa ludsud mo, nana? Ah, kayat mo asawain, agayan ayat dagiti dua. Ay, jak amo. Ay, idanon ko na itakan ni Marisofeng. Ay, wan, Sofeng. Agayan ayat gaya menda Alfred kan Viola. Ay, ni man daw abakla tinang ibaga. Anya. Hay, saan amabalin day to'y? Jak lakit di kayat nga abalayan day di Marta. Ang kasano no pudno. Ay, jak ito lok. Saan amabalin? Anya ngay itati aramidam. Awanan ba inday di Abiola? Imbagakan ko na adi nagamdan di agpaaram iti anak ko ngam inaramid na? Ay, garanggan diyang day di babae. Mala iti inana. Ay na, Marisofeng. Ingkay di pagabangan ita ni Viola. Tapag sasawam. Wan, kasta ti aramidak. Ha! Ipilit nakit din ti bagina iti anak ko. Ay, agraraman. Nataor di anak ko. Kadyak kayat ni Viola. Para kenkwana. Nanang, imay kami kan ni Viola. Nakayat mi nga ipakaam mo, nga agkalaysa kamin. Anya! Ha! Pudno gayam nga gayan ayat kayaw? Nanang, Sika, Viola! Saan ka di akinasarita ka iden? Adi mo gamdon di agpaaram ka ni Alfred! Nana? nanang, agkalaysa kamin kan ni Viola. Kayat yuman wano saan. Oray pa'y agkalay sa kayaw! Di kantulat ta kayat amanugang, Viola! Kusilapan kantulat ta! Pabainan kan pagsasawan kantulat ta! Nusyak, umanugutak iti panagkalay sayaw. Gaputawan matirason alapdan kayaw. Agyaman kami, tatang. Jak umanugaw! Hoy, Alfred!
Imbagak kadikan ka nga armam ni Viola, ha? Saan ka kadi amabaen, ha? Saan ka amay karay para kuana? Nana. Husto nanang. Taurayan niya pa iti ibagbagayo. Agkalaysa kamin ka ni Alfred. Ay, sana mabalain! Jack umanugaw! Ala, agkalaysa kayaw na. Si Papalubusak iti panagkalaysayaw. Sana mabalain! Awan ti maangay akalaysa! Asikas wenyo kit di ti kalaysayaw. Maragsakan gapaw iti panagkalaysayaw. Viola, Alfred. Wan tatang, asikasuan min ti panagkalay sami. No agpilit ka makikalaysa iti dayta lalaki, Viola! Kagura ka aging gat panungpalan! Anya? Ay na, Marta. Una yan ti kasta panunot mo. Panunot ka deti may sanga inadayta. Laglagi pa timbagak, Viola! Guraan ka aging gat panungpalan no makikalaysa ka iti dayta lalaki! Kasano itanday ta, Viola? Guraan na ka tinak. Agingat panungpalan no makikalaysa ka kanyak. Ay na, sa una laday ta Alfred. Ngamin, kagura na lakat nga rod ni nanang mo. Kat ni nanang ko, nasakit ti panagsasaunakan ka. Maawatak Alfred. Nairaman tan iti panaginginura da. Alfred, Ngam, kas iti nasaon ni tatang mo. Awan ti asino man ang makalapad iti panagkalaysata. Tawan mo ti rason, tapno malapdan ti kalaysata. kasladyak maaklon ti kastoy Alfred. Viola, Naragragsakak ko ma. No agkapya nga umuna dagiti innata, sakbay nga agkalay sata. kasanon, no saan dalat ang agkapya. Alfred, Kasanon, no manon atawan ti naglabas, kat saan dalat ang agkapya. anya nga rudaramidan ta. Viola, ituloy ta nga asikaswan ti kalaysata. Aday ta nga friend, nagpintas ka. Bagay mo dito wedding gown mo. Agyaman na klita. Ala, intayon iti simbaan. Agur-ura hindi pagluganam a kotse. Agyaman na ken ka ha. Sikat ikadwami ka ni Alfred anangas asikaso iti kalay sami. Wan syempre, agayam ta. Iso asidadaan na katumulong kan ka. Maalaintan, ang mga numaladaw ka iti simbaan. Wan kayam. Ningay nanang mo, talaga ka di apimanaw? Wan lita, jak amo no sa dino tinapanan na. Di na kaya ti dumar ay ti kalay sami. Iso ani anti ason ti mangibagikan kwa na. Imbagday di akasinsin ni nanang taman nakaawat. Kat, sa dino nga rudan ti ayan ita ni nanang mo? Diyak mo. Nalabit anapan iti lugar ti kabagyan mi. Ay, oo na yan. Ala, intan, rumuartan di ti balayo. Tapno saan ka amala daw iti simbaan. Ay na, nagtaera ko niti daytoy asuot ka, Marta. Agsukat kan taintan ni jay simbaan. Sanak amapan! Imbagak daytan kini Viola, ngam natangken ti ulo na. Sika tinatangken ti ulo na. Saan ati anak mo? Ala, no di mo kaya ti sumurot ijay simbaan. Siyaklatan ti mapan. Saan ka amapan? Padasem ti mapan ta makaraman ka kanya. Anya saan? Kalay sa ti anak ta, jakit din mapan. Ay, no di ka kat agmauyong. Padasem ti mapan, tagsinatan! Ha, di ureag sinatan no day tate kunam. Total, awan matlat manak na kamaw. Mangibabain ka! Congratulations! Adto yan ti regalo kada kayo adto Ha? Anya day ta regalo, Manda. Ay na friend, kumpleto abado ti baby. Daytan ti regalo kada kayo. Tapno aga na kayo adagos. Anya? Ha? Agyaman kami, Manda. Oy,
May sakto aninang Ala, advance ka mo't launay, Manda. Ay na, ipasakbay kon ang mga numalipatan dag. Di ka danag, sanda kanto ang malipatan. Ket, naragsak akalay sayo. Sapay kumataag na nayon tiragsak yun. Agyaman kami unay, Manda. Ay, ampaw. Talagang gayam nga awan da Marta kun Sufeng. Ay, saan da talaga adi maray iti kalay sa dagiti anak da? Saan? Ni Sufeng, di na kayat ti dumaray. Ngamen, kung nakano ni Marta... Ay di mo nituloy ti bagam. Diyak kayat ading ginday ta. Katay tamot talaga ti Sumardengkan ko na ak. No day tamat la manarsarita ti aramidem. Agawid ka lang ngayon. Ha? May sakamet anagalas ti ugalim. Day talag sapsapol iti itismis mo ti ammom nga ramiden. Itatanalpasan ti kalay sayaw. Anya itan ti sumaruno a plano yaw. Dito ikayo ka di balay nga agnaad. Saan, tatang? Nagsaritaan mi ka ni Alfred, nga agnaad kami pa lang iti pagababangan mi, iji asidag ti trabaho. Ala, da kayo latan ti makaamaw, anak ko. Plano mi amang ipatakdar iti kabukbukudan mi abalay, tatang. Ay na, saanin, anak ko. Adamat tanda ito'y balay. Balay mo da ito'y. Patarimaan nyo laangan. Palagdaan nyo. Tatang, kagura na kami ni Nanang. Saan ani nanang mo ti panunutem? Tatang, Ala, agnaad kayo pay laang iti dagos mo. Ngaminton maornos ton, tilinangan da iti katugangam. Agsubli kayon ton dito'y balay. Ta dito'y kayong agnaed. sige tatang, kasta nga rod ti aramidan mi. Agpakada kamin ka ni Alfred, Nanang. Agnaad kami ijay dagos ko. Taas asidag ijay ti trabaho. Sa anak amarigatan akanayon nga agjip iti inaldaw. Ayawan bibiyang kaw. Di oray man saan kan nga agsub-subli dito'y balay. Anya ko ma. Total, di nakmat ikab-kabilangan nga inam. Day talatan kayat mo ti matungtong pal. Saan ko mamatakasta, Nanang? Sukir ka nga inanak. Impilit mo ti kayat mo. Iso nga ita, lipaten nakmatan nga ina. Gaputawan anak kaw, akaskan ka. Uray kasta ti bagbagayo, Nanang. Ina kayo latta. Sapay la kumatagamiris kayo. Ano anyaman ti gurayo iti tunggal maisa iti katugangak. Kat saan da kami nga iraman. Awan dakas nga inaramid mi. Iso asaan da kami ko mga iraman aguraan. Ti parikutyo adwa iti katugangak. Urnusan nyo. Ala, pumanaw kayaw. Di kay kayatan ang makita. Sige, Nanang. Agpakada kami. Anya kamatan, Marta. Nagpakada jay anak mo iti nasayaat. Ngam nagalas ti sungbat mo kan kuana. Anya ti basol na kan ka. Gapo ka day, tanakikalay sa kan ni Alfred. Amom matlagayam, ngam damagampay lang. Makunak ang nagasat ti anak ta. Tani Alfred, tinakiasawaan na. Ngamen, saan akas kada kayo kan ni Sofeng iti ugalay? Anya? Katsak, agyanak matan ije kalapaw ko ije talaw na. Ngamen, uray siyak, mabainak matan iti kinaalas ti ugalim. Ha? Makaamukan iti biyag mo, ta makaamuak matan iti biyag kao. Anya nga, Sofeng. Ay, agmay-may sakan dito balayaw. Ta saan mo tan nga agaw awid dito iti anak mo? Ay, huwag nga rod. Agmay-may sa akon. Ay, mas napatpatag ni Viola. Ngam si ka nga inana. No apay-pay laang aday di babae ting kalay sana. Iso nga rod ti ay ayaten naman. Nagadwa babae mabalin na pagpulyan. Ni nga rod Viola ti kayat na. Iso kayat mo man kan saan.
Agabalayan kayon ka ni Marta, akabusor mo. Naga daw ang mabalin kong abalayan. Ngam isupay laang. Win nga raw, Marisufeng. Hey, talaga nga awan mabalin mo. Jack lata maklaon. Jack maklaon nga abalayan kunton ni Marta alastong. Agmay-may sa kamot dito'y balayo, Marta. Saan kanumot nga agaw-awid dito'y balayo nila kay mo? Apay, ada babae na. Anya nga da babae namot nga ibagbagam gureng. Wun tadi nakamot sang putanan ti asawam. Apay ngay. Adda ijay talon. Ijayon kalapaw na amat maturaw. Ay, agpada kayon kan ni Sufeng, agmay-may sa itibiyag. Pinanawan mo't ti anak na. Ha! Di mo man dakdakamatan tinaganda ya bruha. Marurudak lang. Ay, amom ka day, Marta. Ay, kabusor na kaunay ni Sufeng. Kunana, adinalat tamaaklon asi ka tinagbalin nga abalayan na. Ay, anya ngay mo't ti makunamkan kwa na. Ha! Ad-adan ajak kayat nga abalayan ni Sufeng. Iso ano mabalain? Jak kayat ngagsabat ti dalan me. Inakman gumatang itibagas ko. Tawan mo't den isaang ko. Adda kwarta. Iso ang magatang ko ti... Ni Sufeng akabusor ko day tamasabat ko. Ha! Kusila pakman tilastog abakan. Ha! Hoy, laad! Di nakman ko sila panakasta. Anya ti kunam kanyak! Ladak! Ladak! Padasan nak na ipungot tasan ka katrasan, laad! Ang pinadas na! Nuday tati kayak mo! Agpinangat nga ta, da Nana Sufeng kan Nana Marta. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'ing estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagkalaysa da Viola ken Alfred, nga uray agkadkad dagiti innada. Kalpasan ti kalaysada, nagpakadada kadakwada, taijay dan dagos ni Viola nga agnaed, ngem nakang nagda iti agkakasakit, kadagiti innada. Pinanawan mat ni Tata Ampong ni Nana Marta, gaputan na uman iti ugali na. Kat napanagnaed da ito'y iti kalapaw na, iti talong da. Iti may sangal daw, mapan kumagumatang ni Nana Marta iti bagas na, iti nasabat na ni Nana Sufeng. Makapasair ti balikas da, iti tunggal maysa, kat jarda ti agpinangat. Itagagayan, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Inakman gumatang iti bagas ko. Tawan beten isaang ko. Adda kwarta, iso ang magatang ko ti... Ha? Ni Sufeng akabusor ko day tamasabat ko. Ha? Kusila apakman tilastog abak. Ha? Hoy, laad! Di nakman ko sila panakasta. Anya ti kunam kanyak? Laada? Ha? Laada? Sige! Padasan nak na ipungot tasan kang atrasan, laad!
Ag pinadastano day tadi kayak mo. Wan! Saan ka nga atrasan? Kalbon ka! Anay ko, tipatong ko. Nagsakit tipatong ko. Di ko na siguro atrasan ka. Sumardang kayo! Di kay agtinangran! Di ko na siguro kabaalan na si kabakat. Awan mo't gayam amom. Awanan kay tibaing! Guston! Sumardan kayon! Tinasayaat! Agsarita kayo adway jay barangay hall! Barangay hall? Wen! Umay kayo! Kuyugan kayo amaban ijay! Agsarita kayo itisangon ni Kapitan! Kat urnusan nyo ti diyo nagkinaawatan! Tani! Ay! Agdinangran kayo matan! Idarum ka, bruha! Ay, agdarom ka lata, bakit alaad? Tasangon ka! Apay, di ko na maatrasan ka? Amuyo, Nana Marta, Nana Sofing, agpada kayo kumaan na pintas, nga uray babakit kayon, ngam naglaad mati ugali yo. Di yo ibabain dagiti anak yo, babakit kayon, isung aglimpyo kayo kuman, kitap numalpasan day ta asusik yo, ipulong kayo kani Kapitan. Ngamin, saan kayo ang nasaya at nga ehemplo kadagiti ubing kan agtutubong? Hay! Nakababain kayo! Wan, Viola, iso nga imayak dito opisina yo. Ta ipakaamok day ta abanag. Anya mo tan. Umad-adan ti mapaspasama kadananang kunti katugangak. Hay! No nakitam la ko mati panagapad da. Impangat ni nanang mo ti abalayan na. Anya? Kat ni met katugangam, pinatin na ni nanang mo. Ay, Kat dayjay, naisalkat ni nanang mo. kat anya ti naramid mo? Imbaga nga agawid dan, kat saan dan nga agapa. Unay mo tundag iti dua. Nakababain ti aramid da. Umay ko imbagaken ka, tapno maamuam tinapasamak. Agyaman iti day tanga impakaam mo, manda. Awan anyaman na, Viola. Apay anagawid ka. Anya ti kasapulam dito'y balay. Idinto taaddamotan pag nanaedam. Umay kayo kasarita maipapan iti inaramid yo. Nagapa kayo kanina ng sufing. Aging kat kaano akasta kayo. Aging ga dumaga kayo. Jak atrasan day di asufeng. Nanang, bakit kayon? No ar-arigan, umadanin ti apit yo iti daytoy abiyag. Iso ako ma, iti daytoy nabatbati pay abiyag yo. Agaramid kayo ket di iti pakaayaywan ti Diyos. Tapno inton sublyan na ti biyag yo, jay to pagaryan na ti pagtungpalan nyo. Anya, kaano kapay anagbalin amangas kasaba? Saan kayo ngamin amapan makimismisa, nanang? Iso adiyo amo dagita. Nagadukat nga mo mon. Nanang, tapno maliklikan ti panagapayo kanina ng sufing. Nasaysaya at noin kay makikapyaken kwa na. Agsarita kayo anaimbag, no anyaman ti gapuna akasta kayo iti tunggal maysa. Kat no naglastog nga main, kunamlan asino abaknang. No mabalin, kayat mi ni Alfred nga agsasarita tayo. Ay jak kayat. Kasano nga rod ang maurnos day ta aparikot yo, no diyo kayat ti makikapyaken ni nanang sufing, nanang. Agpanunot kayo kumaan na imbag. Anya ti aramidon ta, Alfred. Adamot la ka dagiti dua dayta. Isudamot la ang ti makasolbar iti dayta. No apay nga awan agpakumbaba kadakwada. Wen nga rod. Ngamamok, makaamiris dan tumatlaeng. Kaano? Intun dumtang ti pan nakaamiris kadakwada Ay, una yan. Babakit dapay mat nga rod. Wen nga rod. Babakit dan. Katrumbang ananakam da kuma. Ngambaliktad met. Taisuda pa iti saan ang makaaw-awat. Marta, damag kaw apapaayaban na kayo kano ni Kapitan. Dua kayo kan ni Sufeng. Anya, apay nga oras siya kat papaayaban na. Jak amu
Basta kasta tinakunan ni Kagawad Mila. Jak kayat ti mapan. Iti anyaga po. Awan mo ti amok abasol ko iti barangay. Ay, amang ano daytay nagdinamag apa nagpinangat yu kan ni Sufing Amang ano day ka ti makagapaw. Basol ni Sufeng. Isulaang ti paaya banda. Pwera ak. Apay ngamin ang nagpinangat kayo. Iso ti makagapaw. Kat asinong ay tinangabak. Siya ka. Anya kumangay ti laban kanyak ni Sufeng. Anya ngay ti inaramid na kan ka. Awan Saan anak kagaraw idi pinungot ka? Ay, nalalaing ka nga ron ngam isaw. Adayo Anya ngay ti laban kanyak ni Sufeng. Awan Adayaw nga abaka. Nanang, nagawi dak. Taumay kayo kasarita. Maipapan iti panagapayo kan ni katugangak. No day tati ibagam, nasaysaya at laangan apumanaw kan. Diyak kayat adang ganti may papan iti dayta. Gaputa awan basol ko. Awan sa bali ang nagbasol do saan ani Marta Alastog. Agabalayan kayo, nanang. Isu arumbang agkapya kayo kuman. Saan anasaya at amakitkita dagiti tattao nga agpimpin nangat kayo. Nakababain launay. Ay, awan ti rumbang akabain ko. Da kayo adwa kan ni Nanang Marta, tinakababain, nanang. Isung agbalbaliw kayo kuman. Naragragsak tayo matlaeng. No adda talina ay, iti puso kan panunot tayo. Ay, jak lakit di kayat ti makikapyakan kwa na. No day tatinas kang aramidan yo, tapno agkapya kayo. Aramidan yo, nanang. Da kayo kuman ti agpakumbaba. Kat makikapya kayo kan ni Nanang Marta. Punakman no saan kan nga agawid dito'y balay ampong. Nga mapay nga daka. Gaputa uray at daak ejay talon. Kat madamag kulat ti aramid yo kan ni Sufeng. Nagapa kayo kanaw. Kat uray kala na isaltak. Kahit anya ko matibibiyang mo. Saan ka day nga da babae akad kadwam ije kalapaw mo? Anya ko matibibiyang mo kanyak ngay. Ada nga roden babae. Taasino man na tinakadamagam iti dayta. Ni Goreng. Kunana nga da kanukad kadwam a babae ijay talon. Ay, oo na yan. Awan la ka din ti limpyo ti panunot na kada kayaw. Ala, pumanaw kan. Kat-ingkan ijay kalapaw mo. Tama nga nuur-urayan na kan ti babaeng. Ay, ala, makamu ka man langin. Ala, agsubli ako ni Jay Talon. Makamu ka ni tibiyag mo. No talaga, adi mo kaya't adumngag iti pamagbaga. Oh, Viola, bakit? Anya ti mapaspasamakan ka. Maditirusok ko, Alfred. Anya ngamin ayati kinkinan mo. Awan mat. Basta maditirusok ko. Aguray ka. Amangan do aginaw kan. Ha? Uwan, Viola. Amangan do aginaw kan. Nalabi ta kasta. Gaputa saan akong anagbinulan pay. Ala, agrubwatan. Taing ka agpakita iti doktor. Talaga ang masikuga kon, Alfred. Adain reseta ti Dr. Abitaminak. Naskan agatangan ta. Alfred, kayat ko timangan timangga. Inta gumatang Kasla kayat ko ti agsida iti longganisa. Saan aparikot day ta? Gumatang ta. Kayat ko timangan iti santol, lukban, guyabano kayat ko ti cake. Ha? Uwan, kayat ko timangan kadagita. Ala, intagatangan dagiti amin akayat mo akanan. Oh, da kayo matagita. Viola, Alfred. Unlita, gumatang kami iti prutas. Aginawon ni Viola. Ikat nagsaya atan.
Walita, kat kayat ko nga itimangan iti ado a prutas. Rumbang laeng nasustansya dagiti prutas, kat kasapulam dagita. Uy, may sakto anina nga. Ariglado, Lita. Unay kan Lita, aginawak pa'y laeng ngam kastan ti bagbagam. Katwan iti kasta, saan niya amalipatan? Sige, areglado dayta. Kan, imposible mat amalipatan ka, kat gayem ka. Uy, sapay ko mata babae. Ha? Anya? Ay, amam, Sufeng. Damag kaw ang masikugan ni Viola. Amam ka di day ta. Anya ko matibibiyang ka na masikugan day siya babae. Nay, adanton apo ka. Ay, awan bibiyang ko dita. Ay, di ka ka di maragsakan. Tadanton apo ko. Adanton mga awag kan ka ite. Lola. Ay, no isupay mo't lang ti manugang ko, uray awan apok. Ay, kasta nga tamot ti ibaga ni Marta. Anya, Ay, inakman mo't ipadamag ka ni Marta ang masikugan ni Viola. Taamuak man no agpada kayo iti kapanunutan. ay kating kalata, awan bibiyang ko, mariguray. Naglaingan talapayag mo ang makasagap iti damag guray. Ay, ketuan. Nasabat ko nga ron ni Lita. Kat nagdamagakan kwa na may papan ka ni Viola. Kat nasauna ang masikugan tigayom na. Kay, Anya ngay timakunam. Awan ka di mat bibiyang mo akas kan ni Sofeng. ayawan bibiyang ko. Ngamen, jak kayat tipuli ni Sufeng ang mailaok iti puli me. Agpada kayo at talaga kan ni Sofeng. Apay Marta, di mo ka di kayat nga danton apom. Ay pumanaw kan gurain. Ah. Jak kayat amangeg dagita nga ibagbagam. Ala, ingkan, tadi ka manaktak iti panagdalos ko dito balay me. Kaya't ka kumaakasarita, abalayan Sofeng. Apay, anya ko mati ibagam kanyak. Kandinak man awagan iti abalayan, tawan abalayan ko. Uray ka di siyak, kat kaguram. Anya nga min ayati ibagam. Ala ibagamon, tadanas kan apapanak, di ka manaktak. Kidawag kuma, nga agsarita kayo kan ni Marta itinalapat. Pagsaritaan yawan ay imbag, no anyaman ti diyo pagkinkin na awatan. Anya, dayta, ti umay mo ibaga? Uwain, nga main. Awan matsabsabali kada kayo. Agabalayan kayo, mait. Ay, diyak ka mo iti asawam. Iso ti bagbagaam, saan asyak ampong. Ala, naawanan ti ibagam, mabalin mon ti pumanaw. Ala no diyo kayat ama ornos ti susik yaw kan ni Marta. Ay ket makaamo kayo nga rod Ngem saan da kami ko mga iraman kada Viola kan Alfred akagura. Gaputada kami, limpyaw ti panunot may. Saan kami akas kada kayo kan ni Marta? Anadadailen ti panunot na. Anya, Ala, inakaon Sofeng. Sapay la kuma, tadi mo ikan iti sabali aka ipapanan. Nuapay nga imayak dito'y balayaw. Tasyak, pagsayaatan yo kan ni bakat kau ti ibagbagak. Umay kayo ikan iti kwartayo kan ni tatang, nanang. Ang mga naawanan gastusan nyo. sige lang. Kwartam lata kwartam, Viola. Jak pagan ano. Anya? Amok tagsapol iti kabukbukudak a kwarta. Iso ajak kasapulan ti kwartam. Ala, pumanaw kan dito'y balay ko. Anya? Ay nananang, sumardang kayon iti kasta nga ugali yun. Alakit din! Rumwar kan dito'y balay. In kasurutan tay amam nga awan amuna. Taaddan ijay talon. Ijayon ngagnanaad. Kat addan babae akad kadwa na ijay. Anya? Wen! Adda babae ti amam. Iso ti inkabagbagaan saan asyak. Tasya, awan dakas nga aramid ko. Limpyo ti panunot ko.
Pudno ka diti kunayo nga da babae ni tatang, nanang. No saan ka mamatay? Sige, ingka ijay kalapaw na ijay kataltalunan. Taing kaduktalan. Nanang. Ha! Babaero ti amam! Iso alinaksid kon nga asawa! Mamati nga ta ni Viola nga adda babae ti amana. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas. Saan lata masulbar ti panaging ginura danana suping ken nana Marta. Agingga nga oray kamang ti pamilyada kat ginura dametten. Iti maysang aldaw. Simmarong karni Viola ijay balayda. Tapno ikkan na ti inana iti kwarta. Apara iti abastuda anaganak na. Ngam saan nga inawat toy baket. Pinagsasawan na paikit di daytoy. Itagagayam. Denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Talinaay. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Jak pagan ano ti kwartam! Makategedak iti kabukbukudak a kwarta! Nanang. Linaksid kan nga anak! Gaputa sukir ka! Linaksid kumatan ni tatang mo kas asawa! Gaputa addan babae na! Ha? Adda babae akad kadwa na iti kalapaw na ijay talon! Ha? Adda mang mas masahikan kwa na tunggal rabe! Anya? No kayat mo, inkasurutan ti amam a babaeraw! Tapno panaknakam ti imbagak! Addan babae ti amam! Iso nga ita, linaksid kon nga asawa! Kasta ti ko na ni nanang, tatang. Adda ka no babae, akad ka dun diti kalapaw yo. Ay, anyan ti panunot ti inam. Kahit namati ka mait. Saan matkit di, tatang? Saan apod no nga da babae, anak ko? Impadamag ka no ni Gureng kankwana. Nga da babae. Kadwak dito italaw na. Kat namati matten ti inam. Takasanaw, kasta ti inam. Saan makaw-awat? Tatang. Ay, jakman amo kankwana. Nauma akon, anak ko. Wan nga ro, tatang. No apay nga itaabakutan. Sa kasta ti ugali na. Saan matasigod a kasta? Wan nga raw, anak ko. Makapadismaya. Mangibabayin launay. Ngam. Ay ayatan nyo kadilat ta ni nanang, tatang? Saan mapukaw dayta, anak ko. Taasawak lakat nga raw. Sa bagay. Amukmot anapod no kayo kaninanang. Taoray nagalas ti ugali na. Saan nyo lata nga insukat? Wain, anak ko. Ano saklatan ni nanang mau. Nga uray nagalas ti ugali na. Ay, Marta! Rabi imanan, katagmay-maysa ka man na maturog. Nakakaasikamot ngang may-maysa. Awanan ko, kwartam. Di na kanaw-awitan ti asawam. Kanpimanaw mo ti anak mo. Ay, Marta! Anya na nakaladlad hingit ti biyag mo.
Nakalidlid ay. Ano ka ngagragsak, Marta? Ay, Marta! Aya! Kasi ka pa ay ngagmay-maysa. Nay, nakapanimid ka mo't dito'y parangan yaw, Marta. Urayin naksamait. Agpatsarming ka kadikanyak. Anya, apay ko mga ururayan ka. Kan agpatsarmingakan ka, alaklakayan. Kasanaw kat kaslasak ti urayam. Ay pumanaw kan, masurunak di ta pa nagrup-rupam. Nay, Marta, apay asanin nga gaw-awi di tabalayo ti asawam. Di na kan samot din kayat. Anya, Kasano nga minaya, kat nakamirug-rug ka lang aro din nakanayawn, kurit-rit pa'y tarupam. anya, Apay ka di asanin nga gawawin nila kay Mau. saan man ano anya lagitan ti damdamagam lakay salday. Ala, ingkakit din. No apay ngamin adim magas kapay laeng dito'y ayan ko. Nakita ka nga raw da nakapanimid, iso nga inasidgan ka. Napay aya, agur-uray ka ka di iti mangarum ken ka. Gaputa di na kan sangpetan nila kay Mau. Sakon Anya, ay, sardingan nakasutilan lakay salday. Taamangan no pagsasawan kapay. Mangangawan ka lang muta. Apay ti ko na magusto kaya kan ka. Pakpakawan muta. Na, Adayo na pimpintas na di asawa nga mitisi ka. nita, Ang mo mata. Kanayon anak unas na tarupam. Kasla kulduroy. ha? Iso siguro, wadi na kansang puta nila kay Mau. Takas na tirupam. Kasla lang arudin kulduroy. Nakamisut kapay. Nita ulit-ulitan na. Sige, ingkag sarmeng. Tapno mapanagnagam ti bagbagak. Anya, Mingmingam nga mintarupam iti sarming Marta. Ket makitam ti pudpud no alangam. Uwan nga agpaiso. Makitak tirupak iti sarmay. Kasla kulduroy nga agpaiso. Ay, pustaw nila kay salday. Pudnaw dagiti imbagana. Ay, anya matan ti kastoy arupa. Napayakaslan ako nas matan ti rupak. Anya nga tati aramidag. Day, adda tao. Ay, inak man kitaan no asino. Ampaw! Wayne, umay kulayag dagito ginatgatang mik ni Viola aparakan ka. Kompleto dagitoy. Ha, Hala na, aglisi ka di tari daw. Tayo nagko dagito ginatgatang may. Nay, awan mat amin nandito'y kusina, Marta. Kaya't nakadiasawain. Ano saan kami agimatang kani Viola iti abastaom. Saan kan amangan? mga anak ka, apay kit dinasaan. Anya amangan ka. Awan to pa yan bagas mau. Awan amin nandito'y kusina. Agraman asin kan mantika. Amin kat awan. Inak to gumatang ah. Ayan ti igatang mau. Adda nga rod kwartam. Ada! No adda. Digi matang ka kuman iti abastaom. Ay, day tanto kat nga main. Tanag nga to ti pride mo abakait. Anya a pride?